Pečenice s broskvun na padelu. Broskva je kelj. Pečenice su sirove kombasice, ke se najprvo prokuha jedno 10 minuti va malo vodi i popečena maste dok ne dobiju lepo zlatno-žutu boju. Pečenice su sirove kobasice koje se najprije prokuha 10 minuta na malo vode i kasnije poprži na masnoći dok ne dobiju lijepo zlatno-žutu boju. Broskva se nareže i skuhava slanoj vode. Kelj se nareže i skuha u slanoj vodi. Kompir na kvadrići se skuha posebe. A krumpir izrezan na kockice skuhamo odvojeno. Na malo masti pofrigat česna i pazi da ne zažuti. Na malo masnoće popržimo češnjak koji ne smije dobiti žutu boju. Dodat žlicu cveta Brašna, i gore stavit kuhanu broskvu i kompir. Posolit i popaprit pod lez vodun pa koji se je kuhala broskva. posolimo, popaprimo i podlijemo s vodom u kojoj se kuhao kelj.